Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan haus, lapar, dan dahaga. Kini hari yang dinanti telah pun tiba, hari yang fitri penuh kemenangan. Takbir berkumandang di seluruh alam, memuji ilahi penuh kesyukuran. Hatur jari takzim bersimpu, pintu kamapan mohon diberikan. Saya Mai Japri, pimpinan Bank Riau Kepri, beserta segenap karyawan karyawati Bank Riau Kepri dan keluarga besar Bank Riau Kepri cabang Tembilahan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Lebaran minal aizin wal